Nalamuhla ekuseni asinibingelele bazalwane emakhaya lapho nisilalele khona siyaphosela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu yena le inkosi kuze kube phakathi siyabonga lethuba leNkulunkulu asendele lona nalamuhla ukuthi besingaphinde sifinyelele kini noma mhlawumbe nisemakhaya njengoba sathi ukuthi vele solo asikakhona mhlawumbe ukuthi singabuya sihlangane sibenza wonke kepha ke sibonga ukuthi noma kunjalo live la uNkulunkulu nangesikhathi solo likhona futhi uNkulunkulu solo yasendela nje indlela nje ukuthi sifike kini noma nisemakhaya mhlawumbe ningaqhubeki kathi ngidawucela ukuthi sike nje sesithandaze sabe sesichubekela evini laNkulunkulu wethembekile simakathi nalamuhla ekuseni babe siyakubonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sikunikeza ivumo Nkosi yamakhosi sithake ikholofana nawe akekho futhi nalongalinganiswa nawe wena uNkulunkulu lo wethembekile uNkulunkulu lo phakeme kunabo bonke lebengaba khona wena uNkulunkulu lo nemandla netulu kwayo yonke indalo lebengaba khona ingakona lamuhla ivumo emandla nenkhathumulo kufanele wena ukhosi kungebakho nakulesikhathi uNkulunkulu lo wethembekile sithi livi lakho lisetoshunyelwa kulendzawo wena njengoNkulunkulu lo nemusa njengoNkulunkulu lo nemandla thinta inhliziyo yamunye nangamunye lo tawusidalela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha qhubeka njalo wena wento umsebenzi empilweni yethu qhubeka njalo nasemalangeni afana nalapha ulethe lithemba kulabo uNkulunkulu othembekile sibaphelelwa lithemba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sinikete amandla usiqinise in the mighty name of Jesus Christ we pray amen. Hallelujah. Siphinde simbonge bazalwane uNkulunkulu nalamuhla lokuthi sidawuba kanye sihlephule livi lenkosi. Asikusho ukuthi mhlawumbe nasemalangeni lafana nalanga kumcoka kakhulu ukuthi ungalahlekelwa budlelwane bakhulu nabo naNkulunkulu. Kumcoka kakhulu ukuthi mhlawumbe noma ungakhona ukuthi ayesomphele kephana yena siqiniseko sokuthi uqhubeka njalo nekuhlala ekhoneni lenkosi. Ungayekele iqhubeka ufunze iBhayibheli lakho la khona ungakuyekele iqhubeka uthandaze ungakuyekele iqhubeka uyikhona inkosi size lesimo lesendlule asikusho ukuthi akusizo simo mhlawumbe lesikhona inguna phakathi lesi simo lesikhulayo ukuthi sitawukwedlula kwefika ukuthi sithina sendlula ungakhanza ngalo ukuthi budlelane befuna uNkulunkulu sephelile kephana asithina sendlula lesimo lesi sishiye solo sinabaqinile enkosini sishiye solo sinabaqinile ekumethembeni uNkulunkulu sisona nje siqhubeka njalo nekuyikhona inkosi noma mhlawumbe simo lesibona nalesi sikhona noma mhlawumbe singekho ekhathi sokuthi la ukhona ungayekele ukukhona uNkulunkulu kafishane nje sizafunza encwadini eChronicle lesibili chapter 18 sizafunza nje verse 27 Chronicle lesibili chapter 18 verse 27 Second Chronicles chapter 18 verse 27 kufunzeka kanjena Mikhaya wathi nawe ahle nje ubuye uphephile simakathi kutawube akazi wakhuluma ngami waqhubeka wathi nonke ninetive wanakeni lamavi ami cela ukuphinza Mikhaya wathi nawe ahle nje ubuye uphephile simakathi kutawube akazi wakhuluma ngami waqhubeka wathi nonke ninetive wanakeni lamavi ami kafishane namuhla ngifuna nje sikhulume indzaba yokuthi uNkulunkulu uyakhuluma noma ngabe ukusipha isimo and ukukhuluma kwaNkulunkulu ukona kumcoka ngato tonke tikhathi sizekhathini noma sisemalangeni lapho khona kukunengi lokukhulunywako kukunengi lokushowo kephana lokumcoka ukuthi siphone lokho lokushowo uNkulunkulu dinentimbo mhlawumbe letikhulunywa babo letinye tifika lapho khona tingalethi nelithemba umuntu esikhundleni salokuthi lethe kwesaba sokumtoka lokho ukuthi soweve onke nalamanye amaphimbo lakhulumako manje ungalahlekelwa ukukhuluma kwaNkulunkulu manje ungagejwa ukuthi uNkulunkulu yena uthini siyaqoqa ukuthi baningi mhlawumbe betempilo kukhona labakusho labasiphethe emhlabeni kukhona labakusho kephana konke lokho ake sikucikelele kulela simakathi ukuthi yena uthintele and ngikho ukuthi mina ungasuki evini laNkulunkulu because uma ufunza livi laNkulunkulu utawukhatha lo uNkulunkulu lakusho kutotoke timo utawukhatha lo uNkulunkulu lakusho kutotoke tikhathi siphile malangeni lapho khona batakofusa mabasabisa
mhlawumbe bakutshela ukuthi sekuthaneliphawu la 666 but uma ngabe umuntu welivela kuNkulunkulu uta-understand ukuthi wena kuneliphawu nelingcono lowabekwa lona. The day umukela Jesu ingadi yakhe yafika kuwe yabaliphawu lelingetuba wonke lamanye amaphawu langabakhona. So noma bangakutshela ukuthi aliphawu lemphiki Kristu yindlela ungakamphiki Jesu kude leliphawu elingafika libe nemandla empilweni yakho ngaphandle kwaleli lelingadi yaJesu losovele wena wamakwa. But the difference angeke uze uthi understand uma ungasuye umuntu lolalela uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ukuthi ukuthini. So nginakukhuthaza nje emadleni kaNkulunkulu ukuthi emalangeni afana nalapha akungasilahlekele ukukhuluma kwasimakathi akungasigeji lokhu uNkulunkulu lakusho asinathi khathi sesibuke timo letikhona sanakadona kwendlula lokhu uNkulunkulu lakusho asinathi khathi sesilalelele eminye imipiko lekhona kwabangiyo legcwala etingcoveni tefu sasesiyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu yena uthitheni. Lasifundza khona iBhayibheli lisitshela ukuthi inkosi Jehoshaphat wabanesikhathi lapho khona inkosi yakaJuda kwakuyinkosi leseyinjine kakhulu inabo bonke and kuyinkosi lenempumelelo. Wase uyasuka Jehoshaphat uyokha ubungani na-Ahabu inkosi yaka-Israyeli. Now Jehoshaphat inkosi yakaJuda and inkosi lematiko uNkulunkulu inkosi lesibonile isandla saNkulunkulu siyiphephisa noma sisebenzele empilweni yakhe. Uyasuka uyowakha ubungani na-Ahabu. Le Ahabu yena inkosi yaka-Israyeli ayimadi uNkulunkulu ayihloniphi isimakathi. Uyafika Jehoshaphat wakha ubungani nemuntu longadani naNkulunkulu. Ufuna ukuba ubungani nemuntu welive kanti phela sitsheliwe ukuthi loyo sathava ukuthi abalomhlaba kwakusungani usitha sale khosi lekuya masinyane. Jehoshaphat uluza isigaba sakhe ngokuthi ayowakha ubungani nenkosi yasemhlabeni lengamhloniphi uNkulunkulu. Ngifuna ukusho sidakela malanga lapha asiqikelele ukuthi ingabe vele wena ubani ohamba naye wena ubani lomlalelako laba lothwena abangani bakho abaqini yini kukhuluma kwaNkulunkulu empilweni yakho ngoba kukhona ubungani lothi ungabakha ufike kucisha lo uNkulunkulu lebekasolo akusho kuwo. Nakafika Jehoshaphat akhalobungani na-Ahabu uthi Ahabu ungahamba yini ungipheleketele siye eRamoti siyohlasela eMasiriya. Usinekaphendula Jehoshaphat uthi mina nawe simunye nebaphu bami futhi babafanana nebaphu bakho. Kukhuluma umuntu lena muhla betawuthi likholwa noma umzalwane ukhuluma nelihedeni uthi mina nawe siyafanana mina nawe simunye awucabange lepho leyo ukhuluma umuntu lowathi uNkulunkulu ukhuluma nemuntu longamadi uNkulunkulu kufana uthi mina nawe siyafanana. Ufuna ukuthi ifananisa noma udilinganisa nemuntu lowena budlelwane nasimakathi. Akusho ukuthi kunamalanga lakha ungangihlanganisi noma ungatendi munye nebaphu abangamadi uNkulunkulu ngoba utawuhambe kube nebungoti lo utawuhambe ukulimata endleleni yakho nenkosi. Uthi yena mina nawe simunye so kude lo ungangiviba ukuthi ngihambe nawe upheleketele lempindla uthi uyakhona. Usiyasebalungiselela ukuthi ubatawuhamba uyasuka Jehoshaphat uthi besingeke insalanza umprofeti nesitawuva ngayo ukuthi uNkulunkulu uthini. Naw kubuke lokho Jehoshaphat uthi tena akasuka ayowakha ubudlelwane na-Ahabu wakambuti uNkulunkulu uthi ingabe kukahle indlela lokufuna kugwena wathi ahambela yena ngekwakhe nyalo ngoba sekufanele baye empini sebasekhathi nalobudlelwane lababakhile sekhathi akhumbula ngoba uthuna uNkulunkulu ofanele abuntu. Bazalwane awuyiqali ivo ngekwakho bese kusinaso sesikhathi nayo kube mkhani uyofuna uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu lesimkhondako alpha lokho usiqala kude imvulo iqala ushela ngaphandle bese umlandza naso sekhathi nayo ngephonya konke lokwenza ungakakuqali qale uve ukukhuluma kwaNkulunkulu. Qale ufune uNkulunkulu singabe vele uyakuvuma yini lokulemfuna kugwena ingabe uNkulunkulu uyakuvumela yini ngendlela lokulemthimine ndimisele egwena lo hambo lefuna kuliqala ingabe vele uNkulunkulu ukanye nami inkulu. Namuhla sinebaphu abasibimalele ekholweni
ngoba bathethe inqumo bangakuphulisa uNkulunkulu bathethe inqumo ngaphandle kaNkulunkulu betatimbo wasilapho sekulahlula khona ngoba mkhandi bakhumbula ngoba kuthi ukhona uNkulunkulu bafuna ukumlenza sebasekhathi netimbo labakutalele tona bafuna umuntu sebasekhathi nemikhiba yabo lena bayiqala bebangakabuthi uNkulunkulu uthi ingabe vele lokunkwende uthi Jehoshaphat besingeke inzayi sayomfundisa uNkulunkulu but Jehoshaphat ngenkinga mina yini uqaleke lo soya emini kanti lo tawakhala ubudlelwane naAhab awamkuthi uNkulunkulu lo budlelwane bakholonyabo naAhab awona ukuthi ingabe vele uNkulunkulu uyavuma yini awona ukuthi uNkulunkulu vele uphasisile yini ngephela naso sekhathi nabo sekumele ngithubeke niyempini ngikhalwe na ukhumbula ukuthi uNkulunkulu fanele siyomfundisa kuye Bible lithi Ahab walenza abaprofeti nabayi400 babuya bonke batoprofeta Bible lithi bonke bebavumelana naye bekuthamba Nkosi uyempini uNkulunkulu utamnikela utayithoba lembe emasiriya utawehlula wena nabonke labo profeti nabayi400 baprofeta lokho utawujabulisa Ahab njengenkosi yakho bonke bakhuluma lo Ahab yafuna ukuva endlebeni takhe bonke kude lokhuluma lokusho uNkulunkulu banetshela ukuthi asifuni ukujabulisa inkosi yethu ngicela kusho kulamalanga lapha ukuthi ungamanye uthule ungasho lutho kule ukuthi ukhulume into lephambelena lokufuna uNkulunkulu ungamanye uthule singaliva iphipho lakho kule ukuthi ukhulume lokuphambelena lokusho uNkulunkulu ungakhulumi nangabe ukhulumela kujabulisa abantu labathi bonke laba profeti laba abaprofeti abafuna ukujabulisa Ahab kuyigodo ukuthi ungathi ukhulumela uNkulunkulu bese ukhuluma lokulanga kusho yena uthi ufuna ukujabulisa lona lokuphethe ufuna ukujabulisa lona lokubusayo ukhohle umlona lothi ukhulumela yena so sisho lo nje sinabalanga laba abadlala uNkulunkulu qaphela kuko konke lokukhulunywayo konke amaphimbo lafikayo kunelokukhulunywayo manene message afika ku WhatsApp nakuphiwo usaqalela konke hlolisisa ukufika bevele lokho kumlo uNkulunkulu lakushowo yini noma nje imicabango yebamba asibagcwalisi kwakho sibatshele uNkulunkulu lana lakusho ngalokho nje nathi sifuna ukuvela imali nami ngivela ukuthi ngesikhathi seprocess COVID sikhona siprofetho lenasilethe akusimqoka ukuthi ulethe siprofetho kumqoka ingabe lokho lekuthile uNkulunkulu okushido yini bonke manje uthule kuthiwe kude lokuprofethile kunokuthi ungaprofetha ebanga bonke manje uthule kuthiwe kude lokushido lokhu ungakhuluma ivo lephambili lethaphela uNkulunkulu basukuma bonke boy400 Bible lithi baprofetha bavumelana naAhab bathi hamba uyempini uNkulunkulu tobaba kinawe bathi sebaqedile wathi Mikhaya bekude into kunomprofeti lo profeta ngamoya waNkulunkulu lebesingamthola naye waphefula Ahab wathi ukhona munye lokhona mane angimthathi because waba ngumuntu waliqiniso akusibo bonke abantu labatathatha bathi mina ngifuna ukukuthanda namuhla ungamane uzondwe umhlaba kepha izulu lona lithanda ungamane uzondwe ngaphosa asemhlabeni kepha uNkulunkulu ezulwini ajabule ngawe ungamane uzondwe babulophila nabo emhlabeni kepha izulu liphokode ngawe akukusindi kuphokotise makhosa kulomhlaba ukhohlwe ngoNkulunkulu lokubitile Bible lithi wamlanza Mikhaya nabamlenza lemfuna lebeyimlanzi yahambi icocela la ndleleni ithi bonke laba profeti lesabaprofethile baprofetha impumelelo enkosini Ahab nawe fika wena njalo fika uprofethi ukuthi vele akaye lempini wathi Mikhaya amenza ukuthi bathinteke kepha neka vele ukhulume lo uNkulunkulu lakusho nalamanye amagama uthi Mikhaya mingamane phambane nalo 400 baprofeti mina ngevana ngehluke bathi kunye lenkwatiko ndawehluka ngoba ngikhuluma iqiniso kuhle kakhulu ukuthi bongamane uhluke esicubwini ngephana lokukhuluma kube kuliqiniso kuhle kakhulu ukuthi besingamanye singajabuli ngawe singakuthandi ngephana lokusitshela kona kube kuliqiniso akusidi akuthi besingajoyina live singebekele ivoyinye nabo sikhulume amagama amanye
akusiko lo uNkulunkulu akushiya. Uma kubalanga lapha siyawukhuluma sithi sifuna uNkulunkulu asisho lokho la siphume bona noma kusiphambanisa nebabo noma kusixabanisa nebabo kukhona labo lokusuka ehlitweni yaNkulunkulu kukhona kakhulu kunokuthi sijabulise abafike babo. Bhayibheli sasingafika Mikhaya wakhuluma ngaHagose wathi ngibone isizwe sika-Israyeli sihlangile kuhle kwetifu letingenayo umelusi. Alamanye amagama Ahabu Mikhaya bekatshela Ahabu ukuthi wase waya lempini wena ngeke usabuya Israyeli uyasethe inkosi wena utawuhluka lena la uthi uya khona. Wathi Ahabu akunenzaba bekuthi abantu abayi-400 sebathembisile utawuphumelela noma utawunqoba kepha nali iqiniso nelivela kuSmakathi wena angeke uze unqobe la uya khona. Kumxoka kokuthi sivakalise ukukhuluma kaNkulunkulu lombiko kumxoka kokuthi sikhulume ngale ndlela uNkulunkulu asiphathise ngayo ungayiguquli imessage uNkulunkulu akunikete yona ungaguquli uNkulunkulu akuphume kona ungazami ukujabulisa abantu ungazami ukujabulisa inkukhu khuluma lokho la kushintsha uNkulunkulu njengoba kunjalo. Kwathi Mikhaya ubuye enkosini waze waya lempini wena ngeke usubuye. Wathi Ahabu mthatheni lona nimfake ejele nimvalelekise kuyobuya solo kuphephile nalabafishane wathi mina sengihambela ngenkani ngiyangalo sinabona abanye abaprofethi bami nebathatha bona labankitatako bathi ngeke bona alokuthi bona bathembisile ngokuthi ngiyawubuya ngiyahamba nami ngiyalempini. Bhayibheli lithi waya vele kepha nakulempini yona afike wafa khona Ahabu nabafike bambulala khona. Leni ukhulumile uNkulunkulu bakuthi la uyakhona ngeke uzubuye wakhetha ungamlaleli namhla ekseni ufuna kumemetela uyalalelwa uNkulunkulu noma simo singavumi uyalalelwa Smakathi noma lokulakushoko ungawazi akujabulisa inyama yakho akukitati wena akusiko lokho ofuna akusho kepha nakungcono ukulalela uNkulunkulu kunelalela abaprofethi bemanga kungcono ukulalela uNkulunkulu kunokwenza into lejabulisayo wena ungamane wenye lokhu ungachazi yizi nashintsho uNkulunkulu. Kungcono wena lokufuna uSmakathi kunokwenda lokufunwa nguwe ngoba lokufunako wena kungenteka kukhonele ekufeni ngoba lokufunako wena kungenteka kethe ngempilo yakho kepha nakhuluma kaNkulunkulu kungcono utako konke lokunye kukhuluma Ahabu bekanalo ukuphuka lekusinza kube walalela Mikhaya kokuthi uthini kepha wakhetha kungamlaleli wakhetha kutendela la kufunako endingekwenda kwakhe lokuthava kuye kwaba phela kwempilo yakhe kwaba lapho abulawa khona kwaba lapho afa khona leni walile kulalela uNkulunkulu walalela abaprofethi bebangelalela noma langa ungayi ngesituku ukuthi sithitheni vani khuluma waSmakathi kungcono kona nawo konke lamanye amaphimbo lebeka kakhuluma kungcono kwenda lokufuna uNkulunkulu kungcono kwenda lokufuna uSmakathi kunokwenda lokufuna abangani bakho kunokwenda lokufuna abaprofethi bebanga baneki nakulamalanga kinenti prophet labatilethako akawufunisise kahle iphimbo laNkulunkulu lona litakutshela iqiniso lona litakutshela lokuniko ungakhweshi kuloku uNkulunkulu akufunako kuphepha kwakho kulamalanga kusevini laSmakathi phepha kwakho kuletinsuku kukuloko uNkulunkulu lakushoko libandla laNkulunkulu ake lilatsisise uNkulunkulu ukuthi yena uthini siyavuma bade kakhulu abantu abakhulumako kepha nasibandla akungasigiji ukukhuluma kwaSmakathi asingakulahlekelwa kuloko uNkulunkulu lakushoko asingathathi leminye imibiko kugcwale yona ingqoventevu kwendlula lo mbiko wasezulwini kwendlula lokho uNkulunkulu lakushoko kepha nasebenzise lokho lokusho uNkulunkulu ucitha yonke leminye imibiko yemanga lebe ingaba khona asebenzise lokho lokusho uSmakathi kuze ukuthi sewuqhubeka sibe eqinisweni kuthi lokhu nakudlula
kushiye sime eqinisweni ngoba iqiniso lisilokho kutawukwenza manje kutaba inkinga uma uthi nakwendlula khanzakala ukuthi wena kade wathengisa iqiniso ngoba sewulandela icuqwe ukuthi kithini ngoba sewufuna ukuthamba bawo ngoba sewufuna ukuvumelana nomhlaba ubonakala wangathi you are also one of those who are relevant ngoba kulabana akunaloko bekuthi nami ngifuna kuvela ngilo relevant ngingamane kungabi relevant kephana ngime eqinisweni ngime kuloko lokufunwa uNkulunkulu bandla laNkulunkulu asekhelele eqinisweni lelokusumakathi kubo konke lokwenzekayo asinakhweshi enthambeni yakhe icela kuthandaza uthambekile sumakathi nalamuhla yemini kufanele kubongwa kufanele kuphakanyiswa live lakho liyaphila live lakho liyasakha liyasiconsa siyabonga nalamuhla kusikhumbuda ukuthi live lakho iphimbo lakho lingenkulu kwabo konke lokunye lebengaba khona siyadinikela kuwe Nkosi ukuthi sifuna kuhamba ngekukhuluma kwakho sifuna kwenta insambo yakho sifuna kwenta lokufuna nguwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyanda kulalele amaphimbo akulomhlaba siyanda kulalele iphimbo lesitha sikhathalela wena njengoNkulunkulu sikhathalela wena njengenkosi lentakubuya masinyane qhubeka uzigcine uzibiyele uzivikele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen uNkulunkulu aqhubeka ngibusise abazalwane emakhaya inkosi iqhubeka njalo nekugcina egameni likaJesu amen